I pozdrav ekipa i dobrodošli u moj novi video. I kao što naslov kaže, danas ćemo govoriti malo o originalnoj Legend of Zelda igri. Ovo je video igra koja je dosta onako, ajmo reći, relativno popularna i dan danas. Međutim, ljudi uvijek kad govore o starim Zelda igrama govore ili o Ocarina of Time ili govore o Link to the Past. Link to the Past je možda više povezan sa ovom Zeldom jer je bio u 2D-u i tako. I kod nas pogotovo kad ljudi kažu, kad se sjećaju stare Zelda, uvijek se sjećaju recimo, mislim taj izraz se koristi, uvijek se sjećaju Link to the Past, koji je by the way genijalna igra. Međutim, ovo je ostalo malo onako zaboravljeno u prošlosti. Kod nas ova igra baš i nije bila toliko popularna, ajmo reći iskreno, iako je bila prisutna u Europi. I ljudi, ja sam siguran da većina vas je ili vidjela tu igru, ili je možda čak i zaigrala, međutim, nije je nikad vjerojatno završila ili im se nije dalo ili im nije bila, kako bi rekao, nisu imali apil prema njoj neke igra ih nije toliko privukla. Međutim, meni je to jako žao, zato što ta igra drži vodu zapravo i dan danas. I ja sam odlučio, znači ovo nije neki tutorial ili neki, kako bi rekao, neki gameplay ili nešto, ovo je čisto samo da pokažem kako igra izgleda, iako to možete vidjeti na 100 drugih YouTube kanala, na 1000 drugih YouTube kanala. Meni je cilj u ovom videu približiti vam tu igru, nama Balkanjerosima, da možda i vi zaigrate i da vas potaknem da probate ako ništa odigrati ju. Pa ajde, ajmo krenuti. Znači ova igra je originalno izašla za NES, odnosno za Nintendo Famicom u Japanu. S tim da za Famicom verzija je izašla prvo za Famicom Disk System, a cartridge, koji recimo za NES, izašao tek 1992. baš za Famicom. Pričat ću jednom o Famicom Disk Systemu. Evo, znači ovo je početak igre, dobio sam svoj mač. I u principu, ova igra izgleda grafički, možda danas smiješno, 8-bitna grafika, Link izgleda. Namjeravam nabaviti Amiibo ovog 8-bitnog Linka. Međutim, u ono vrijeme, 1986. ovo je bila igra, znači nije bilo takve akcijske avanture u to vrijeme. Znači, obično ekipa kad krene igrati ovu igru ide na desnu stranu, ide skupljati hard kontejnere i rupije i power-upe razne. Međutim, ja neću to sada raditi, neću vam dalje davati neke savjete. Ja vas samo želim potaknuti da sami zaigrate tu igru, bez previše spoilera, pa ću preći samo najbliži nama dungeon. Znači, kad imamo puna srca, možemo ispaljivati ove projektile, što je totalno zakon. Kad izgubimo odmah jedan komadić srca, možemo samo mač koristiti kao regularan mač. I evo, sad ćete vidjeti. Uzet ćemo srce. Da, kao što sam rekao, znači ovo u ono vrijeme bilo što se danas smatra otvorenom video igrom, sa otvorenim svijetom, znači evo neki shop, primitivan danas, ali evo ga. U ono vrijeme to bilo nešto. I znači, ljudi često zamijene da je ovo nekakav RPG. Ova igra ima dosta elemenata RPG-a, međutim ovo nije RPG igra. Ovo je igra koja je bazirana na akcijskim komandama. Evo, stisnut ću pauzu da vam pokažem. Znači, ovdje dobijemo iteme razne koje možemo skupljati, a u sredini skupljamo Triforce. Znači, cilj igre je skupiti sve dijelove Triforce-a u raznim dungeonima i otkrivati razne tajne. I ono što je fora, kad bi kupili originalni cartridge za NES, odnosno Famicom, dobili bi kartu, znači kartu cijelog svijeta. Međutim, vi danas vrlo lako downloadate kartu, isprintate si ju ili skinete na mobitel ili nešto, to je vrlo jednostavno danas napraviti. A na Virtual Console verziji igre dobijete digitalnu verziju isto, već sa samom igrom. Ja ću preći sam prvi. Naravno, ova igra je dosta teška za igrati, ali nije najteža Zelda. Recimo da postoji jedna 8-bitna Legend of Zelda igra koja je puno teža od ove. Ja ću vjerojatno tu u ovom dungeonu poginut. Znači, prije Legend of Zelda igra već su postojali igre sa otvorenim svijetovima i govorimo o japanskim RPG-ovima tipa Dragon Quest ili Final Fantasy prvi za NES, koji su totalno zakon igre.
Međutim, to su bile turn-based igre, a Zelda je recimo ima elemenata RPG-a, znači moraš se nadorađivati, skupljati srce i sve to, skupljati iteme razne, međutim ovo je akcijska igra, znači u istoj mjeri kao što je Mario bio dao slobodu kretanja u platformeru, tako je Zelda dala slobodu kretanja u otvorenom svijetu kao akcijska avantura, jednamo reći. Evo ga, poginuo sam. Ja ću stisnuti pauzu i ponovo doći do ovog dijela. Samo da vidite ovo. Ali idem prvo na kostore poubijati da im se svetimo. Znači igru je dizajnirao Shigeru Miyamoto naravno, koji je dizajnirao Super Mario isto. Legendarni video game dizajner. Znači igra možda grafički ne izgleda toliko impresivno danas, međutim u ono vrijeme je ovo bilo boom. Znači imao si otvorenu video igru sa otvorenim svijetom gdje si imao totalnu slobodu kretanja. Recimo, modernije Zelda igre, one imaju neku strukturu igre koja je više onako story driven i znači ima, kako bi rekao, ko da je režirana, znači imaš neke segmente ono. Ovo je više ono totalno open world i totalno open way koji ćeš ti igrati. Hoćeš ti odmah ići u ovaj dungeon, hoćeš ići lijevo, desno. Znači ti dobiješ sa kartridžem kartu i ti možeš ići gdje hoćeš, kad hoćeš. I na tebi je koliko ti brzo treba da pređeš igru, znači možeš igrati mjesecima, a možeš ju preći za 3 sata ako znaš šta radiš. Cilj igre, kao što ste vidjeli u prologu, znači pobijediti Genona, Dark Beast Genon. I način na koji ćeš ti to napraviti, i skupljati naravno sve dijelove Triforce, kao što smo rekli. Breath of the Wild, znači najnovija Legend of Zelda, koja je izašla 2017. za Switch i za Wii U, je u principu moderna verzija originalne Legend of Zelda igre. Znači, Breath of the Wild je moderna igra sa modernim mehanikama, sa svim tim cool stvarima, međutim, onaj osnovni princip, onaj osnovni koncept je upravo preuzet iz ove igre, koje neke druge Zelda igre tipa Skyward Sword ili, ne znam, Wind Waker, Twilight Princess nisu imale. I dosta je teška igra, moram biti iskren, ali nije najteža Legend of Zelda igra, niti je najteža 2D Legend of Zelda igra. Evo, dobili smo ključić. Probat ćemo preći ovaj dungeon, ne znam koliko će mi vremena trebat, jer sam malo smotan. Ne mogu se fokusirati istodobno igrati i pričati, to mi nikad ne ide, zato i nemam neki gameplay kanal ili nešto tako. Znači cilj videa je samo približiti vam igru i potaknuti vas da možda i vi zaigrate ovo jednoga dana, što prije nadam se. Igra je naravno dostupna za moderne Nintendo konzole, znači za Switch, za onaj NES player dobijete u startu, ako znači uzete online pretplatu. Za Wii U je dostupna bila na e-shopu, zvanom Virtual Console, o kojem sam govorio često, na Nintendo Wii također. Tako da ono, imate mogućnost igrati tu igru na više konzola i naravno možete zavrtiti na bilo kakvom emulatoru, međutim već je gušt igrati na baš samo konzole. Evo sad ću dobiti mapu, znači gore u lijevom kutu ste mogli malo prividjeti da nisam imao ništa, sad sam dobio mapu, jel? Onaj ključić. Evo Genonovi podanici. Znači, sama mehanika igre meni evo ova vila, da ima neki bolji item bi mogao Sama mehanika igre dan danas vrlo zabavna za igrati. Evo bumerang, ovo je super item, znači bacamo ga ovako. I ja kasnije kad dobijem svijeću i sve te ostale stvari moći ću mijenjati preko ovog menija gdje šta ide. Ajmo dalje. Malo vam se ovaj side-scrolling čini čudan, evo one ruke, to se pojavi u drugim Zeldama, to mi je bilo onako zeznuto malo i jezivo. Evo ih, ali ćemo i mi pobjeći. To je tako bilo i originalno, meni je evo ga boss. Znači kad imaš ove projektile i bumerang zapravo ga nije teško pobijediti. Evo ga, i sad ću dobiti jedan hardcore kontejner, ima 4 srca.
i komadić Triforcea. Znači moramo skupiti Triforce da bi pobjedili Ganona i da bi spasili princezu Zeldu. Ova igra je prva dizajnirana Legend of Zelda igra, prva njihova igra u serijalu. Međutim, kronološki ona se zbiva među zadnjim, ona je zapravo predzadnja igra kronološki. Zadnja bi bila Legend of Zelda 2, koja je zapravo direktan nastavak ove igre za NES. Znači izašla za NES konzolu i ta igra je malo drugačija bila. Znači ovo je recimo akcijska avantura, ona više bila, željela se malo posvetiti mehanikama sa RPG Tako da i također imamo neke side-scrolling segmente, ali mi nećemo o tome pričati. Vi zapravo ovu igru možete igrati bez mača. Znači možete cijelu igru kompletno doći do Ganondorfa bez mača, ako želite, ako ste pro. Jedino za Ganondorfa vam je potreban mač, jer ne možete se boriti protiv njega. Evo ništa, ja ne znam, to bi bilo to od mene, ja sam htio samo približiti igru. Znači mapa je za ono vrijeme ogromna, gameplay je fora i ta igra dan danas drži vodu iako izgleda, i sad tu možemo kupiti bombu, da im koliko rupija imam, nemam dovoljno, bilo bi fora, jer kad uzmemo bombu možemo ići tražiti ali dobro, ima puno drugih tutoriala na YouTube-u. Znači evo, ponavljam, definitivna preporuka, prva Legend of Zelda, kultni klasik. Ako imate Nintendo Switch, znači samo uzmete online pretplatu, ne znam koliko dođe, 20 eura i dobijete dosta NES igara, među njima je i ova Legend of Zelda, mislim da čak i Zelda 2, nisam 100% siguran, moram provjeriti, da vas ne bi lagao. Ništa ekipa, to je to od mene. Nadam se da je video bio barem malo interesantan i da ćete zaigrati ovu zakon video igru. Evo komadić Triforcea koji se ja skupio. I naravno, igra se može igrati i na ovo za Wii konzoli Wii U. Već sam govorio da je button layout isti ko za NES. Samo kopćemo ovo isto također. I fora stvar. Ništa ekipa, to je to od mene. Pozdrav! Da, još bih volio dodati jednu stvar, sam zaboravio, poslije svega. Ja namjeravam raditi par videa, neki mini serijal videa o recimo zaboravljenim čudnim Legend of Zelda igrama, ajmo reći, ne zaboravljeni, jer ovo nije tehnički zaboravljena igra, ona je još uvijek prisutna. Međutim, dosta ljudi je ne igra, pogotovo neko od nas. Ali postoje Legend of Zelda video igre za koje ljudi, većina ljudi, čak i oni koji su Nintendo fanovi, ne znam da postoje, koji su bili ili samo za Japan, za tu regiju, ili su bili neki čudni koncepti, ali volim bi vam to približiti. I upravo ova prva Zelda mi je fora jer uvijek ću se pozivati na nju, znači kao prvi koncept Legend of Zelda igre, ovo mi je super primjer, znači uvijek ću se moći na nju pozvat. Naravno i na neke druge video igre, ali želim sam ovo prikazati iz svoje perspektive. Tako kad budem snimio neki novi video, bacit ću neku referencu na ovo. Ništa ekipa, evo još jednu pozdrav, ispričavam se zbog smotanog stila snimanja videa. I to bi bilo to. Nadam se da ste uživali. Pozdrav!